Now the honorary award, the award the category le noma ngathi le award le because uzobe honorishwa umuntu ozobenikwa yona ine confusion eningi and ino controversy eningi around yona ukuthi ubani oyideservayo. Ngiwenzela ama video ngayishiya ngoba ngibona ngathi usidinga ivideo yayo, nami ngibe omunye wabantu laba bamsuggestayo yabo. Ngizanza humble, ngizanza umuntu humble, ngathi angiyifuni le award, kodwa ke honestly ngifela sengathi angideserve ukuthi ngiyithole manje maku-honorishwa umuntu owenze kahle in terms of KZN hip hop. Ngifela ngathi baningi abantu before mina abayihlahlile le ndlela, abayihlahlele even nathi ukuthi namhlanje sikwazi ukuthi senze izinto ezikanje, senzele nabanye abantu yabo. Even iperspective yokuthi sikwazi ukuthi sibone ukubaluleka okungabi selfish is because khona abantu ade bekwenza before yabo. So umuntu uthe kwi-career yakhe ehamba wabuyela back ekutheni yena la ekhona ufike kanjani yabo. It's because kunabantu ade be-selfless yabo ngomsebenzi, benzela sure ukuthi lento iba interesting ngokuthi kube khona abanye abantu aba-involved yabo. Ngicabanga ukuthi kuzobe ku-honorishwa umuntu okanjalo yabo, which nami lento engiyenzayo ngiyakholela ekutheni iyadeserve ukuthi ihlomule something if abantu befila kanjalo, because kusho abantu like akuzange kube ukuthi mhlawumbe ngithi ngicela abantu bangivotele, abantu they just suggested ukuthi babone ukuthi umsebenzi engikwenzayo like une-impact grand like kwi-hip hop community. But mina ngifila sengathi baningi abantu before mina abadeserve lawo. Mengingabala amagama abantu ngaze kushontelanga, but I have a few people engithi mangibacabanga. So nami ngithanda ukuthi ngi-advise abanye abantu ukuthi benze research before baxhumele ekutheni bakhomente ey'ntweni ekanje, because zi-sensitive kakhulu. Like umuntu menze isipana senzayo like uyadinga uku-acknowledge yabo in a way ukuze akhuthale kube ukuthi lento ayayenza uyabona ukuthi yaba namuphi umthelela yabo. Nanokuthi nje mfethu ukubonga nokuba grateful kuyinto eright, nokuthi ama-credits aye kumuntu amfanele yabo. Sihambe ngey'gaba, ngingagcini kube khona umuntu oba ne-ego engacontroleki ngenxa yokuthi vele wathola into angayideserve yabo, agcine sebukela abanye abantu phansi ekuyibona mhlambe abayideserve leyo nto ngaphezulu kwakhe, mhlambe futhi abasiza nayo ukuthi azakwazi ukubona izinto ngaleyo ndlela ukuthi enze lezo zinto azenzayo. So mina mangayiwina le award or mengayi-honorishwa yona le award, ngingayithatha ngi-honorishe omunye umuntu engibona ukuthi uyayideserve kunami yabo. It's not like mhlawumbe ngabe ngiyibukela phansi, but ngifela ngathi it's too early for me ukuthi ngingathiwa kwi-hip hop game yase KZN ubani nje umuntu osebe ne-impact grand before mina. There's a lot of people, so do your research before uzi-involve ey'ntweni ekanje. Ungathathi ngokuthi wena phambi kwamehlo akho, because now usazofika la esigabeni where you need to do izinto ezumthelelo right kubantu ababukele kuwena noma bafike emva kwakho. So if uzongabi realistic ngokuthi wena yini ekubekela ukhona, then now abanye abantu oyoba introducer egaming noma oyobenza babe inspired ukuthi babe segaming ngeke baze bakurecognize mase kuyisikhathi sabo sokuthi nawo benze izinto yabo. So if now uzobabukela phansi abanye abantu abangemumva, nawe mase kuyisikhathi sokuthi unikwa ama-flowers akho, abantu bazokubukela phansi bazothatha ngazo ukuthi hayi it's my time now, your time is up yabo. Kanti angikholelwa ukuthi ufuna kube kanjalo yabo. Abantu abancane ufuna babahloniphe abantu abadala ngoba nabantu abadala bayabahlonipha abantu abancane, ingakho bekwazi ukuthi babenzele ama-platform ngoba babona ukuthi kade kubona kuyisikhathi sabo bekushodani, manje kushodani, bona bangadlala yiphi i-role ukuze iye forward lento yabo. So all the best to everyone namhlanje 16 March namhlanje. All the best to everyone onominatiwe, ama-fans
noma odeserve ukuthi a-honorishwe for i-award. Kuzoba umuntu wesifazane nomuntu wesilisa ngendlela abanye abantu abafisa ngayo, engibona ukuthi nami ku-right ngakhona. Bakhona abantu besifazane kumele bakhuthazwe ngokuthi umsebenzi abawenzayo kwi-hip hop community muhle, nabesilisa futhi ngokunjalo baningi. So all the best bafowethu, mina ngizonibona on the next video senginitshela ukuthi ubani owinile. Stay tuned. YC Live.